solusi penompat haba pet ya kan ke jela ke jungi sampawar ligisnem ilayat ha ke jinga iti ke jungi henry kat banang mi kisgi kat banang mi usnem ke jela ke jungi kanang hiar arsut haki benta paro mendai bangasyuang odon kibong ka voice of the people party na kaong kumno baka jela ka jungi kalanang hiar haki benta paro ngom mendai bong mga mendai syut thau ketien nyemwan lang ni bantok akbat jompi pa henry nganong bagita ki khana samari kibalalum wat ka sarkar India lingba ka niti ayog barkumjur upan lingba ki independent agency ki babun nadu ki media house ki ba wat jingtep ya ka jinglong jingman jong ki jela ki ba pher hapo kani ka ri ka jungi ki yathu ya ka jinglong jong ka jela ka jungi soleran manong baka jela ka jungi kadon syatrai haki benta baru kabasosi nalol kata balai ka jela ka jungi kahyar arsut bakadon syatrai haki benta baru dei namarba ka jela ka jungi klayo ya kanam kaban peleran yang apa pi kum kinong sinong jong kani ka jela ken mau ka jela ka jonga baka jong pi kahyar arsut dei namarba ngibat number 1 hakani kerdan berkataru ngadang mendai bawang mga namar kita kibadan kinong ile persya kajungi kibadai nakaway pat ka political party kisdang banong ti se wala slow hop we ong ba kumta ba kumni anay gan ong kapat jampi ni por ba mentaru mendai bawang ba bright mendai bawang ka voice of the people party henry manubong baka jela kajungi kadai kata kabalayo ya kanam the most corrupt state in India kajela ka bam saptam hapo kari India baro kawai barkani kata ka dama ka pelong ka jela ka jungi banher arsut haki benta baro bat kataru ngong epi mdai baong mga mdai baong ka voice of the people party henry ya kata laong the home minister jongani ka ri ka jungi Amit Shah ubalaong menbaw lawan yalap election Haus dem arjar apply hangni hapo kejela kajungi ladangi ong mangi Deputy Chief Minister wong balai pimpaken balai pimpa investigate ngingi ong nakaliang kajungi mendai bang mangi wong Amit Shah balai memlay ong yu Amit Shah ladami ong baka jela kajungi di babam saptam ong pa eki ED Enforcement Directorate pa ek CBI ban inquire hapo kejalan ji ban wat jingtip kinut penong kata lada pa menta ya ke ID hapo kejalan ji lada pa ya ke CBI hapo kejalan ji ngonong yepi ngin sayu i baka jela ka ji kalong nem kumbau Amit Shah uang bat ngong klem jing artatien ka BJP kayu i kidiksi pementa mo wat ya ke sarkar kibla tre ya ka kam ka babha hapo ki wepat ki jela ka BJP kadang nut ban pa ke Enforcement Directorate ya ke CBI ban inquire ban file ki case ki balai pujat ya kita kinong ilam ki badan hapo ka opposition re ka basolingo wat lada haswa jong election te wong baka NPP baka jela jungi kade ka sarkar o kade ka jela ka babam saptam henry omnut bale kata namar kumbang itip ba ka sarkar ka badan hangni kade ka sarkar ka baka BJP ru kadan ringkat ba ka party ru kade ka party timbi jong ka BJP kata kade ka jingsha pat ba abang ikran hakapat jong pi hangni ka por ka pamenta ka voice of the people party ngom ngingim don na kaway pat kanong rim habang iwan siya pat ba nilalet siya pat ba nakamtang rin election MLA ka barang syudat nilawan mentabi ang siya pat ba nakamtang rin election MP kabakat kanay tarik ngin rai yano ngin say nagani ka chat bandriyo ka jungi banlet siya tiyo si po Delhi bat ngin apru yung election MDC